great R's. I'm going to show you how to make something for mommy for Mother's Day. Hierdie is vir Moedersdag. Julle moet die prentjie saam met pappa verkieslik maak of boetie of sussie kan julle help. En dan moet julle vir mamma verras met die prentjie Sondag as dit Moedersdag is. Make the picture, you can ask daddy or your brother or sister to help you and keep it as a surprise for mommy for Sunday, for Mother's Day. At the end we want a picture that look more or less like this. I'm going to show you how to get to this picture. Ek gaan vir julle wys hoe om so 'n prentjie te maak. Julle het mos so papier gekry. You got one of these in your reports. Dit was in julle rapport en hierdie gekleurde papier, ons gaan dit gebruik. So om jou plekkie voor te berei, het jy die volgende goed nodig. To prepare yourself to make the picture, you need this one, these colorful pages, toilet paper, Brit, black Cokie, scissors, Cokies, actually only a black one, you don't need these ones, and monomies. And if you have a Lego board somewhere in the house, go get that. As jy so 'n Lego board het, gaan haal hom. Uitdraai kruite, Brit, skers, swart Cokie, toiletpapier, 'n houertjie met ink, weer blou ink en 'n kwas, en in hierdie glasie het ek jig. In this one I've got jig, and get an old Cokie, kry 'n ou Cokie, en 'n glasie met food coloring, kleursel in 'n glas. Jy kan jou Cokie sommer dadelik in die jig druk. You can put your old Cokie in the jig because it's going to make the end, the tip white. Dit gaan die punt wit maak, want ons wil dit later gebruik. Reg, nou is ons gereed om te begin. Gaan kry gou al jou goedjies en dan sien ek julle nou. Hi Graad A's, hallo Graad R. Ek het my papier. Heel eers gaan ons die boomstam krap. Ons het dit mos al in die skool geoefen. Jy gaan 'n bruin uitdraai kruit vat. You're going to take a brown monomie and you're going to scratch over your Lego board to get a textured bark on your tree. Om 'n boomstam te kry dat dit lyk asof 'n boombas op dit is. As jy klaar met dit is, gaan jy jou hele papier met die blou ink toeverf. Boor die boomstam. You're going to paint the whole picture blue over everything. Put it outside to get dry. Sit dit buite om droog te word. Myne is al klaar droog en dan gaan ons blommetjies maak. Nou ek gaan sommer vir julle 'n lekker maklike manier wys hoe om blommetjies te maak. Vat jou papier, take your paper, make a circle in the middle and then make 1, 2, 3, 4 circles. Maak 'n sirkel en maak 4 sirkeltjies. Maklike manier om dit uit te knip is knip al om die rande van jou blommetjie, laat dit amper soos 'n sirkel is. So ek gaan my skerpie vat en ek gaan so aan die buitekante knip, al aan die buitekante van my blommetjie. So om en ek draai my papier om. As ek klaar is, gaan ek hier gaatjies uitknip. When I'm done, I'm going to do this. I'm going to cut on the one side of each leaf of the flower petal and then to the other side, and that little triangle will fall out. You cut on the other side, the triangle falls out, and there you've got your flowers. You can make as many as you want. Jy kan soveel blomme maak soos wat jy wil. Dan het ek hulle geplak oral op my boom waar ek hulle wil hê. I place them where I want them. Then you're also going to make leaves. Maklike manier om blaadjies te maak, easy way. Make half a circle and another half a circle. Half a circle, another half a circle. Moet hulle nie te klein maak nie, anders is dit moeilik om uit te knip. Don't make them too small, otherwise it's difficult to cut them out. Cut your leaves out, knip hulle uit, plak hulle om jou boom. Nou gaan ons die middelste stukkie maak. Vat 'n stukkie toiletpapier, skeer hom in die helfte, make it in half, and again you can use tiny pieces. And for this, we're going to roll a tiny little ball. Ons gaan 'n klein balletjie rol en ons gaan hom net so smeer op die punt. We're just going to touch it on the glue and then we're going to paste it in the middle of the flower to make the center. I've got a tiny little piece here because that's a tiny flower. I'm going to put it on the glue and put it on the flower. Then I'm going to use the jig. I hope you can also remember how we use the jig. Onthou julle as ons met die jig gewerk het. Ek koop jy 'n voorskootjie of ou klere aan. Rather put on an apron or old clothes. Dip your Cokie in the jig and then you can decorate the back of your paper.
Druk dit in die jig. En dan kan jy patroontjies maak. Ek het sommer curlies gemaak. I decided to make curlies on my one. You can make hearts or patterns, whatever you feel like to decorate your page. And remember the jig will eat the coloring on the page after a while. There you can see it's coming through there as well. Daar kom hy nou, die jig eet mos die ink op. As jy heeltemal klaar is, gaan ons nou boaan skryf vir wie dit is. Dit is vir mamma. So ek het geskryf my naam en dan het ek 'n hartjie uitgeknip en geskryf mamma. English children can write mommy, or you can ask daddy to help you. Mummy at the end. When you cut out a heart, there's also an easy trick. Fold it in the middle, get your scissors, cut, and go around the corner around, and open it. And then you've got a heart. Ek hoop mamma gaan sommer baie van hierdie prentjie hou. Onthou as jy klaar met die jig gewerk het, moet hy ook droog word. En dan kan jy hom wegsteek op 'n veilige plekjie, hide it and give it to mommy on Sunday. Totsiens graad R, lekker werk, bye great Oz.